aus den 50er Jahren. Und damals fuhr diese Kriegsschiffe dann durch diesen Kanal. Aber heute sind da Wohnungen natürlich. We have another example of that with these old wooden sheds from the early 1800s where they were used to store gunboats inside them. But today there's offices inside them. Und wir haben auch diese alte Holzhütten. Und früher war da drin Kriegsschiffe auch im 19. Jahrhundert, aber heute findet man Büros da drin. De har de gamle kanonbådshuse her, de her huse, som i dag huser kontorer, selvfølgelig her på venstre hånd. I starten af 1800-tallet blev de brugt til kanonbåde, så det var altså kanonbådshusene efter, at den danske flåde blev konfiskeret af briterne. Og så er der selvfølgelig også en kajakklub inde i den. It's a little bit of an interesting area because here on your left hand we have a lot of rich people as well as offices and fancy apartments, while the other side it's the area called Christiania, which is this free-town microstate that was established in 1971, where a bunch of hippies occupied this military area and built their own micro-country with their own flag, their own national anthem, their own rules to some extent. That they claim that they're not a part of the European Union, but that's the outskirts of Christiania. Og vi ser altså også en del af udkants Christiania her på højre hånd. Det er altså, hvad kan man kalde det, udkants Christiania. Der er også nogen, der kalder det for Christianias Hellerup, fordi det ligger ud til vandet her. Det er måske en lidt bedre del af christianitterne, der bor her. Men det er selvfølgelig, som vi nok ved, 1971, hvor det her militærmål blev besat, og Christiania blev grundlagt. De havde jo deres 50 års jubilæum for 4 år siden, allerede efterhånden. Und ja, das ist also die freie Stadt Christiania hier an der rechten Seite, wo die Hippies haben dann im 1971 dieses Militärgebiet besetzt und haben dann ihr eigenes Land gegründet. That's great. Their own little country. Out of Holmen here, and you'll see a very beautiful ships with some very beautiful golden masts, and that's the ship called Geostay. It's kind of hard to pronounce in Danish, but Geostay is it's a school ship, so that's where people learn how to get sailors, and then they have their classes there, and it sails around the world, sometimes to the Caribbean or the North Atlantic and stuff like that, while they're having their classes. Und ja, hier vorne sehen wir auch dieses Schiff mit den goldenen Masten, das ist Geostay, heißt dieses Schiff, und das ist ein Schulschiff. Und dann fährt oder segelt dieses Schiff zu verschiedenen Ländern, und ich glaube letztes Jahr war es Färöerinseln. Manchmal ist es auch Karibik oder Portugal oder so weiter und so weiter. Her på venstre hånd kan I se, at Thomas Blackmans husfærge, den her færge her, hvor man kan se nogle X-Factor-deltagere i dag. Og så har vi selvfølgelig også mange af de påvirkelige ting. Det er selvfølgelig jorden for skoleskibet i USA. Og så kan man så sejle afsted. Jorden er godt til det både.
It's actually kind of like a mountain, or at least the closest thing you get to a mountain in Denmark, because as you know, we don't have any real mountains in our country, but we have very good architects, so we can kind of build our own mountains, and that's Amagerbreen. It's a garbage incineration pad that creates energy, as well as a ski slope, a ski mountain where you can ski on top of it. So go ahead and try it, it's very fun. An der rechten Seite sehen wir Amagerbreen, und das ist eigentlich ein Berg, kann man fast sagen, oder fast ein Berg, weil wir haben ja keine echten Berge in Dänemark. Sehr flach hier im Land, aber wir haben ja gute Architekten, so wir können unsere eigenen Berge bauen. Das haben wir auch getan, also mit Amagerbreen. Ist eine Müllverbrennungsanlage, aber auch eine Skipiste. Da oben da kan man så skifahren, der er en klatrerband på der Seite. Og vi har altså Amagerbreen på højre hånd, som er den her bygning med en kæmpe store skorsten, hvor der kommer damp ud. Og det er faktisk et bjerg, kan man nærmest sige, eller næsten et bjerg, eller et stålbjerg. Man kan jo faktisk stå på ski på toppen af den, hvis man har lyst. Og så kan man også klatre op på siden. Den højeste klatrevæg i verden, simpelthen. Men det er jo faktisk et affaldsforbrændingsanlæg. Vi har altså en masse gamle krigsskibe her, blandt andet den her store ubåd, som hedder Seven. Den er god til at bygge. Og de er som en del af det her museum her på Lillehøj. A lot of these old naval ships are actually a part of a museum. You can get inside most of them. The most famous one is Polarstad, the grey one, which is famous for the accident called Kosa Misilo, or in English, the Oops rocket, because in the 80s there was like a system failure on the ship, so it accidentally fired a harpoon missile into a holiday area in the northern part of Denmark, and that didn't go very well. Ja, wir haben ein großes Kriegsschiff dort, Peter Slam heißt es, dieses neue Kriegsschiff dort. Und dieses Kriegsschiff hat aus Versehen in 1982 war es eine Rakete abgeschossen auf so ein Urlaubsdorf im nördlichen Teil von Dänemark. Und einige Häuser wurden zerstört, aber ja, das war nicht so gut, das war eigentlich ein Fehler im Schiff, Systemfehler. Ender det faktisk med, at prinsen bliver forelsket i en anden dame, så at den lille havfru bliver faktisk forvandlet til skyld på havoverfladen simpelthen. Hvis man har lyst, så kan man også prøve at stjæle hendes hoved. Det er der jo nogen, der har prøvet før, og hovedet er blevet stjålet hele 2 gange, blev det simpelthen savet af. Og den ene gang var der en, der smed hovedet i en sø, simpelthen. Det skal man måske ikke gøre. Man fandt aldrig hovedet igen. If you, well, there she is, the Little Mermaid, the beautiful main attraction of Copenhagen, built in 1913, a symbol of the fairy tale by Hans Christian Andersen. She's been through quite a lot, honestly. If you would like a souvenir back home, you could see if you can steal one of her body parts. That's been a recurring thing. The head was stolen in the 60s by this artist, and he stole the head and he threw the head in a lake in Copenhagen. It was never found again. Then in the 80s the arm was stolen very briefly, and in the end of the 90s the head was stolen. Luckily it was actually found again this time and put on her. In 2010 the entire mermaid was not stolen, but she was rented out to China, so she went to China for a whole year. So you can also rent the Little Mermaid if you have enough money, as much money as China has. And then a couple of years later we then got something in exchange, which you can now find in the Copenhagen Zoo, some pandas. Wow. Ja, hier an der rechten Hand sehen wir die kleine Meerjungfrauen. Wenn man gerne ein Souvenir mit nach Hause nehmen will, kann man probieren, das Kopf zu klauen. Das Kopf wurde in den 60er Jahren geklaut von Ilbert Eriksen.
oder nicht Edward Eriksen, Entschuldigung, von Jörn Lesch. Edward Eriksen hat die kleine Meerjungfrau gebaut. Aber Jörn Lesch hat dann das Kopf geklaut und das Kopf in einen See geworfen, hier in Kopenhagen. Und das Kopf wurde nie gefunden und dann wurde der Arm auch einmal geklaut in den 80er Jahren und das Kopf wurde noch einmal geklaut in den 90er Jahren. Und dann wurde die ganze Meerjungfrau nach China geschickt in 2010 und kam dann nach einem Jahr zurück. Also China hat sozusagen die kleine Meerjungfrau gemietet. Dann einige Jahre später bekamen wir dann Pandas von China zurück. Also die haben ein bisschen getauscht. Die kleine Meerjungfrau für Pandas, die man jetzt in Kopenhagen